Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün oktyabrning 12-si Cuma ertesi kuni biz sizlarga Ukrainada ve dunyoda olib kechgan voqealar haqida ta'rif etmege hazırmız. Evine basıp kırdılar Ukraina bayrağını ve vatan perverşelerini tutup aldılar. İşgal etilgen Kırım'da işgalciler yerli faal pensioner Oleg Prihodko'nun evinde tıntuv geçirdi. Erkek yarımadada terror eylemlerine hazırlık görmesinin esassız kabatlanıldı. Mahkeme onu 2 ayga tevkif etti. Kırım Muhtar Cumhuriyeti Prokuraturası Oleg Prihodko'nun kanunsuz yakalanılması sebebinden cinayet davasını açtı. İşgal etilgen Kırım ve Ukraina bayrağı. Bu Kırım hakikat jurnalistlerinin videosu. Da yakında olar işgal hakimiyetinden korkmagan ve bunu açıkça bildirgen Kırım sakini hakkında levha çıkargan edi. Tamam bu sebepten onun evine federal tehlikesizlik hizmeti hadimleri kelgen edi. Türlü şeritler edi. Sarı, mavi tuslu, kırmızı, kara, Ukrainaga şan şuret dep yazılgan. Ukraina her şeyden kıymetli yazılganlar edi. Birinci ziyaret sonki olmadı. Oktyabrın 10'unda faalinin evine tintuv geçirildi. Deyler sanki patlayıcı maddeni taptılar ve bu sebepten taqiqat tevkifanesini alıp kettiler. Со слов Олега Аркадьевича. Oleg Arkadyevic'in aytkanına göre bu şeylerini ona bir kimse taşladı. Yani bu tedbir advokatsız olganını isbatlay. Bu onun takip etmesinin sonu. Evinde endi bir kaç kere tintuvler geçirildi. Bu faal olganı Ukraina tarafdarı olganı için. İşgal hakimiyetinin taqiqatçıları Oleg Prihodko sağ şehir memuriyetinin binasını patlatacak ola edi dep bildireler. Bu gibi kabatlav terror eylemine hazırlık. Kırımda faallerge baskı etovunun addi bir skeması. Oleg Sentsov da bu maddege göre kabatlanılaydı. Çok usular aytkan şeyler olmakta Putin istegen zaman istegen kadar Kırımda reyneler ala bile. Bugün da bir siyasi mabuske ziyade oldu. Rusya tarafından işgal etilgen Kırım'da mahkemeler yok. Onlar federal tehlikesizlik hizmeti bergen kararlarını ilan etti. Şunun için devamlı kureşke hazır olayık. Endi ise Oleg Prihodko oğrunda. O şimdi apiste olgan 100 siyasi mabusten biridir. Oleg Prihodko'nun beraber umur arkadaşı Lyubov Prihodko da yakalandı. Ama kadını biraz sonra yiberdiler. Faalini ise 2 ayga tevkif ettiler. İmran Hüseyinov, Darya Bezrodная, UA TV. Garbiy memleketlerinin maxsus hizmetleri Avropada vaziyatni stabilisizlashtirgan Rusiya Baş istihbarat idarəsinin agentler taqımını tapdı. Bu haqda New York Times o'z menbalarına atfı etib bildirdi. Ularning ma'lumotiga ko'ra, bu Rusiya taqımının adı Boluk 29155. Garbiy maxsus hizmetler agentler 10 yıldan ziyade çalışkanlarına inandıra. Bu Rusiyada agentleri Moldovada vaziyat stabilisizlashtiruvi Chernogoriyada, devrimge intilu ve Salisbury'de Skripal Qorantasının zerlenilmesine alakalı. Bunun ile Rus agentleri da Birleşken Devletler'de de iş kurdu. Bu 2016 senesi prezident saylavları arifesinde Hillary Clinton ştabı ve fırkası serverlerinin bozuluvu. Kırım'ni işgalden azat etmek ve mabusler denişivini gerçekleştirmek. Bu devlet başının esas maksadlarından birileri. Geçenlerde Volodymyr Zelenskiy 14 saat devam etken matbuat marafonu çerçevesinde türlü haber vasıtalarının suallerine cevap verdi. Prezidentinin fikrince vatandaşlarımızı tek diplomatik yoluyla azat etmek mümkün. Зараз з вами повернути людей. Şimdi adamlarımızın tek denişuf yolundan kaytıp olamız. Başka yol yok. Bir yanı adamını cedvelge koşam. Biz olarını kaytarmak gerekmiz. Diğer harbi işgalden azat etuf olmaz. Yekeni yol diplomatiya. İşgal etilgen bölgelerden koçup kelgenlerinin tek yarısı yanı yerge alışıp oldu. Bu halkara koç teşkilatının malumatı. Rusya tecavüzünün 6. yılında Kırım ve Donbass'tan adamlar çıkıp ketmege devam etti. 3 ayda bir kere berilgen hesabatlarga göre koçup kelgenlerinin 1% işgal etilgen bölgelerde keri kayta. Gelecekte harbi hareketler bitken son memleket içinde yaşayan yerini dönüştürgenlerinin 4
Тен бары evlerine кайтачак ола. Украина ичтимai сессияты зерелегінің сон кемалюматына көре Украинада мемлекет ичінде яшаған еріні дінештергенлерінің сайысы 1 миллион 400 000 кишидер. Үкімет көчіп келмеге мечбур олғанлар үшін яны жемиетке бүтінлешув программасыны азарлай. Ми бачимо, що Мемлекет ичінде яшаған ерлеріні дінештергенлерінің сайысы азлашқанына көреміз. Ама бұна бақмадан тетқиқатлар чезілуге ихтияджи олған меселелер бар олғанını көстере. Бұ МФ айлық севесі сайлав аққы ичтимай хизметлернен қоланув. Бутун бұ олар için пек мұйым ве кереклі. нещодавно зустрічалася з представниками Грузії. Якында енді 20 жылдан берлі біз кебі меселелернен çalışқан Гурджистан темселджелерінен көріштім. Ве олар бізім хаталарымызны япманас деделер. Мемлекет içінде яшаған яраны денештергенлерге бутун вақыт yolға чықмаға азыр олған шахасларға кебі бақманас. Оларға мында яшамаға келген адамларға кебі бақынас ве даими ев беранас. Пара ақлавға ве терроржилыққа пара беруге йоқ. Бұки білейханы Украинада 2021 сенесіне қадар Авропа шурасы ве Авропа бірлігінің темселжілігі амелге кечермеге істей. Оның бюджеті 500 000 евро, 80% Авропа бірлігі бережек, 20% Авропа шурасы. Шарқи ортақлықның дегер мемлекетлерінен бәрі-бәрілікті Украинада 4 мынтақавилей хада иштирак етежек. Оларның арасында иқтисади жинаятлерге қаршылық ве адлиеге ирешменін сәдәлештірілуі. The idea for this project was quite simple, I would say. Пулейхан гаясы гаеца дейді. Бу манивалы сабатеді. Манивал Авропа шросы органы. Опара клавы стандартларын riayet etілмесіні незарет еті. 2017 сенесі Украинада 5-ші сабатны яйынлады. Венелер керек япмақ үшін тәсиетлер азырлады. Шының үшін бұлейқа тамам бойле япылды. Украина бенефициарларына тесверлеріні кечерлештірмек үшін ярдым етежек. Русия Авропада сас сахты малюмат мен басыдарым тамам бойле, она Авропа парламенті қабул еткен қарарда айтылды. Зиманеви дүнияда мелес тәлікелерге қаршылық адлывесі қада эссасен сөз. Русия қында кеті. Кешкен сенеге көре Кремль фейклерінің мехдары артты. Бұ аман-аман бин вақия. Русия пропагандасына қаршы көре шуф меселесі ғайт актуаль. Чүнке кележек сене Авропа бірлігі девлетлерінде бірчоқ президент ярлеве больге сайлавлары олмақ керек. Франкистан терроржилыққа қаршы коалицияны көрішуге топлай. Бұақта ташқы ішлер назиры Жан-Ивле Дриан білдірді. Себеп учкунь эвелісі Түркия Сурияда башлаған арби операция олды. Паристе вазияттен ислам дәулеті боевиклері файдаланып білір, деп қорқалар. Октябрінің 9-ында Түркия Сурияда бомбалав башлады. Мақсат Шимали шарқы сынарда курт муфрезелері. Анкара оларны терроржилар деп саяве Сурия қачақларыны кері қайтармақ үшін оларны бөлгеден сықыштырып шықармаға істей. Кеченлерде курт муфрезелері Түркияда жева берді. Нетижеде 8 кеші әлі қолды да 70 яраланды. Түркия Сурия сынарында вазиятны Туневын бірлешкен милләтлер тәшкелетінің телекөсізлік шурасы музакире етті. Ама резолюцияны қабул етіп оламадылар, чүнке Русия весеқаға рейберовны кестірді. Барышық Нобель мукафатыны Абешистан баш назира Абия Ахмед алажақ. Оны Эритрея или 12 елдан зияде девам еткен женктен сон тарафларыны барыштырып олғаны үшін қайдеттілер. Халқара көзеті желерінің қиметлендіруіне көре женкті 100 000 зияде кеші әлі қолды. Бұ екі девле дүнияның ең фуқари мемлекетлерінден бірілері олғаныны бақмадан тарафлар женкке $100 миллион масраф етті. Мукафат лауреатының адыны Ослода илан еттілер. Бұ енді аняне олды. Дегері Нобель лауреатларыны есе Стокгольмда илан еттілер.
Хаталар üzerinde iş yapıldı. Kiev yerine Kyiv. Amerikanın en büyük neşriyatlарından birisi The Wall Street Journal Ukrayna paytaxtının adını doğru yazıp başladı. Bu haqda Birleşken Devletler'deki Ukrayna elçiliği bildiriyor. Anda kaydettiler The Wall Street Journal diğer medyalarga qoşulup Ukrayna paytaxtı adının yazılışını tuzetti. 2018 senesi oktyabr ayında Ukrayna Tышкы işler nazirligi Correct.ua canlı kampaniyani başladı. Ular çetel kütlevi haber vasıtalarına ve şirketlerge şehrinin doğru yazılışını Kiyev'ge deniştirmege ricanen müracaat etti. Bu vakit içinde birçok şirket Ukrayna paytaxtının adını doğru yazı başladı. Şu cümleden Luton, Kıbrıs, Kopenhagen, Budapeşt, Gdansk, Vilnius, Bukarest, İstanbul, Toronto, Havalimanı ve diğerleri. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi. Daha çok haberlerini sizler UATV.ua saytımızda okuy bilesiniz. UATV ile olunuz, o'zingizga muqayt oliniz, sog'liqnin qaliniz. Yarınga qadar ko'rishguncha.